kukhona okunye ningathanda ukutsho kumphakathi? Engingakusho emphakathini ukuthi umphakathi bakithi cela lathi basiqhakathekise njengama-doctor asezibhedlela kubompilo kube central indawo yonke basiqhakathekise lathi njengabantu basazi kulabantu abesintu amadokotela awesintu abasiza abantu impilo zabo kubo cancer seyelapha la icancer akukho esingakwenziyo usizo olukhulu ngabana abanye bengehluleke esibhedlela amadokotela abalayela hayi hamba esintwini lokho kufuna isintu abazi bakithi ukuthi isintu laso siqhakathekile lathi ende silalo usizo olukhulu lokuthi nxa umuntu uselalokhu sokwehlula esibhedlela siyakwenza kanjani bagijimela esibhedlela umuntu ayebhadala ama-100 yusa amamalini ngapha abuye ugogo simenzele nje kalula sile siqhakathekile lathi sake basidumise sibuyele esintwini sethu senze into zethu zesintu zonke bake basidumise lathi bakithi sike sidume hathi uhulumende asazi ukuthi yazi kulamadokotela awesintu bona nganasazakala yabona uma uyisangoma ugqokile uvunule la abantu bekhangela behleka ukuthi hayi abazahlanya laba kuyinto no hayi bo umdabo sasivele sivunula njalo nje amabhijo bavunula okhokho athi lokubhekula labo chaka babegqokile